I zdravo ljudi i dobrodošli u moj novi video. Hvala svima na 100 pratilaca. Danas povodom toga radimo room tour. No idemo. Ovdje su vrata. Krenut ćemo od ovog dela. Tu je jelka i ovdje su police. Znači tu imamo uputstva, tu stoje katalozi. I tu gore neki papiri i neke stvari, neki oblici jer sam nekad imao plastelin. Isto neki papiri sveščice. Tu imamo jednu sliku. Tu dole su ove školjke i kamenčići sa mora. Ovdje su dve ove male kutice. I ova tu ikona. Tu imamo karte, imamo te neke knjige, ikonu. Imamo onda ovu kasicu. Tu stoje neke knjige. Imamo tu neke isto knjige stare, jedna društvena igra. Imamo 4 knjige i karta. Onda tu imamo kvizovi, ovi puzle. I imamo 2 još društvene igre. I kao što vidite tu imamo 3 adventska kalendara, pali 1. I ovaj set koji sam dobio za Božić od Deda Mraza jer stvarno dobro izgleda kutija. Tu imamo krevet. I ovaj jastuk Lego Mihajlo kao ime kanala. Torba. Imamo tu sto, kalendar, imamo ovu štilorku, sat i ove tu neke olovke i stvari. Tu su sveske za školu, knjige za školu. Onda tu imamo jednu sveščicu kao i engleski rečnik. To moram da koristim da bi kao bolje naučio engleski. I tu imamo ovo za likovno, luk, daljinski upravljač koji je od nekog auta koji ni ne radi, što sam jednom dobio za rođendan. Imamo i gumice i kao što vidite u iduće godine gradimo još jedan grad koji će izgledati ovako. Onda ovdje je jedna kutija koja može biti za Lego. Ovdje sam izvadio sva vatrogasna vozila zato što sada pravim novu vatrogasnu. 2 plakata, te još uvijek nisam srušio staru. Imamo ovu tablu, tepisi, blok, 2 lopte i ormar. To je ormar od odeće. To je to što se tiče ovog videa. Hvala svima na 100 pratilaca. Hvala na gledanju. Vidimo se u idućem videu. A do tada zdravo i doviđenja.